हय सीएमान सांगला की बरोवन दिला हाणें प्रायम मिनिस्टर जावचोच ना रावला. सीएम कित बरोवन दिता तेजे लोक डिसायड करता कोण प्रधानमंत्री जातलो तो. आमकां खात्री आहा ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे फोटींग भ्रश्ट जुमला पार्टी जे सांगताले 400 पार म्हणून ते 400 पार बरोवन दिताले. दक्षिण गोंयचे सीट सीएमान बरोवन दिले जाल्यार हवालमा उलयला 60,000 मतां जिखतो म्हणून जालें कितें सो ह्यो उलोवप जायत आसता. कोणागे नशिबान केंपट बरयलो आहा ते कोणाच्यान व्हरो जायना. आनी आमकां खात्री आहा ज्या पद्दतीन आमचो देशाचो लिडर बाब राहुल गांधी कन्याकुमारी टू काश्मीर गेलो टू स्प्रेड लव पीस and the way the BJP government has been exposed, the way recently जे आमचे ओबीसी लोकांक रायट एसटी भावांक रायट जे रिसंटली सरकारान रिजर्वेशनां जे डिसिजन घेतले ऑल दीज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हॅज फोर्स्ड the Prime Minister has forced the Bharatiya Janata Party to take these decisions in the interest of the people. And how? He does not, he goes and interacts with the people. He is not एक वर्सा एक प्रेस कॉन्फरन्स कोण आता तो सदा प्रेस कॉन्फरन्स कोता सदा लोकां फेस कोता. And this is the identity of India. We are in a democratic system. We are not dictatorship. India is heading currently towards dictatorship. आणि आमकां खात्री आहा आमचे देशाचे लिडर बाब राहुल गांधी जे विजन आहा आनी काँग्रेस पक्षाचे खास करून जे विजन आहा विथ द ब्लेसिंग राहुल गांधी वील डेफिनेटली बी द प्रायम मिनिस्टर. सीएमान काल नेवऱ्या स्टेटमेंट केलो सेम तेच सांगता तेणे कितें म्हणलें की तो कनेक्ट आसना म्हणून चीफ मिनिस्टरान पयलीं सद्या जे पण उलयता कला अकॅडमीचेर कितें जाता काणकोण कितें जाला ब्लॅकलिस्ट कोणाक करूं जाय गोंय कितें जाता तेंच चोयचें. आतां देशाचें पड कितें आहा आमकां खात्री आहा की ज्या पद्दतीन देश ऑल दी ऑपोजिशन वर युनायटेड अँड करंटली यू कॅन सी घोशणा दिली 400 पाराची. वॉट हॅपन टू दॅट टुडे वी हॅव अ वायब्रंट ऑपोजिशन. दिस BJP गव्हर्मेंट ओनली वॉन्ट्स टू स्टिफल द वॉइस अँड क्रिएट दिस इज जस्ट जुमलास. And this is part of their strategy, basically to defame the Congress party and defame Rahul Gandhi. Rahul Gandhi was the first to tweet to support our armed forces and support the government. He gave them a free hand to destroy terrorism relating to Pakistan. You have all seen that. So, hoina hoi divert korpak maga dista hoina, and he is used to it. We are aware of it. We are confident that the people will decide. No chief minister decides who will be the prime minister. The people of our country decide who will be the prime minister. कोणान बरोवन दिले तें बरोवन उरना. पूण तेणे कितें म्हणलें की डेमोक्रेसी तुमी